September ni somni pakhat sang ni somni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Hamas sipai Qassam brigade te chon Israel mi an friend somli pariat te thalak ti chuakin number pein an hminga ron arat ti vek an phu saka ron arat uan atanga ron arat 48 te thalak an tar chukani ron arat hi Israel Air Force captain ni in kumsang khazakwa somriat paruk khan Lebanon chimlama F4 Phantom thlona khatlai na chesuala amal movement hovin manin anua Hezbollah ho hnena anpea chumi hnu chona chanchin hriat zui ani lova athi nia ngai ania finfiana omlo thungani hetianga chin hriat lova omron arata mingmang hian Hamas te hian an mission te thala kan ron tar chuaka an mission te chin tur hi hriat lo ti an soinani Qassam brigade te hian online an mission te thala kan phochu arwal hian an mission te an mang thana ni thu an soya Netanyahu an remna no lawang le Zamiran Gaza City a sipai te hruai lo wangin mang thana thalak tar chuani ta ti an ziak bokani Hamas te hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu voi tam tak in ka ha in remna no la puin Israel Army Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir po mi puisiata Israel sarkarin Gaza City a sipai tir lua tum do sia sarkar thu azom le sia wangin andem thu an tar langani Israel tu nei tu te chuan Hamas te mission zinga hian somni vel ladamin an hria US President Donald Trump chuan mission ladam hi somni an tling to lawanga ti thunga Netanyahu le Trump hian Hamas mission te hinung dama roi kir veka Hamas te noi chimi an tum thu an soifo bokani heti la hian Hamas te hian Israel sipai ten Gaza City an lu chilani chuan an mission te nun na chu din mun ter thonga ding ang ti an lo soilok to a an thala kan tar chu arwal hian Qassam brigade te chuan thu chu siamin in mitang te hi Gaza City mun sang sanga sem daran nia Netanyahu an thavek du na thinlunga nei wangin keini point an nun himna lam hi kan ngai tu bik lawang sualna rap thak tak tia Gaza City operation nei ni ta ka wang hian mission pakhat ma hi nungdamina mo thina mo in lakir to lawang an hmalam hun churon arat angkhani ang an tiani Hamas ho hian Israel rama hian Gaza City a sipai tir lu du lo le mission te chuangia ta sarkar lagalung oilo nom nual ti an hreveka inrin ni khan Tel Aviv khopuya hetianga lung oilo te hian pungkhom don ti hria in mission te thalak hian ti chuak ta ni ni zandariat khan Tel Aviv a Hostage Square a chuan mi pui sang chuang pungkhomin mission te chuan ni theinan in remna nei turin sarkar chuan phuta ni zandariat le chan ve khan Jerusalem a Paris Square Prime Minister Netanyahu chena in bulloka an pungkhom bokani heti la hian nimin khan Israel sipai te chon Gaza Strip marlam man beina wangin Palestinian somsari pakhatan thi ni in report ania mithizinga somnga parukhi Gaza City ami anni antia Israel sipai te hian Gaza City ko thler fangin remote control bomb mangin intin mai chu in dot danin an bomb mi mai ni in soyani nimin khan cyber attack awangin Europe mun sang thona tum mun te chu na satakin an boya airport a check in le boarding system an man computer network te chu ti boya nia hewang hian London khopuya Heathrow airport te Brussels le Berlin khopuya te po thona thlok chuak tur thul te an thlo chu huna thlok chuak theilo te omen Europe khomol puya khwaljin sang tam tak nun phunga khailak na sa hle ani Khovel Puma airport computer system boina enfel tu Collins Aerospace chuan Europe khomol pui airport sang boina hi hacker ten computer network an ti boina cyber attack wangani ti an soi Heathrow airport tu nei tu te chuan an airport atanga thlok chuak tur te chu ngun takin an chuan na tur thlona chungchanga event turin an hriat tira Brussels airport chuan an check in le boarding service te chu man thei to lo ti sain staff te chu khol tel lo na thok mai turin an hriat tira hei hian thlona thlok chuak tur ti khailak na sa hle ani Berlin airport a pon khol te man the ani lo wangin passenger te chuan a nga laman pe ngai thu sain an har satna chinfel dan an zonzel thu an puang ani heti la hian Poland rama chuan hetiang har satna hian tok velo ni in Deputy Prime Minister Krzysztof Gowkowski chuan a soya an ram airport sang atangin har satnan tori lo thu an dong ti asoi
Germany rama thona trum hun lian ber Frankfurt airport point he cyber attack hian ati boy very lo ti an puanga Zurich airport a po harsat nan nei lawani zirtop zan la inrin ni jing in kar chung khan Russia chuan Ukraine chu drone zanga somriat le missile somli velin an beini in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan asoya an ram hun sang sarkar hun poimo te company hun puile civil mi te chen na hun te beani thuwa soi Zelensky hian nimin khan telegram a thu chu siamin zanko in Russia chuan Ukraine beya hetianga malak na hi sipai te ti dan poni lo Russia in civil mi te ti thaya tumna le kan hun poimo te ti chiat an tumna ni ti in Ukraine ram hun sang Russia drone le missile na ti chiat thalak sang a postel bokani Russia drone le missile be na wang hian Ukraine marlam cherni hif biala mi panian thia khothang lam Khmelnytsky ya mi pakhata thi ti ponania Dnipro khopuya missile pakhat chuan civil mi te chenna in pakhata fu ni in Ukraine official te chuan an soi boka mun sang a hliam omin Ukraine rampuma zirtop zanzan khuwa Russia be na wang hian mi somni parukin hliam an tuar ni in ponani bok Zelensky chuan an thopui khothang ram te chu Ukraine hna air defense pe thuai turin ang en ngalani Hong Kong a chuan Panhoi Street bulmaya om mi pui chen tamna lai kwari be ya na thona hmuna in do pui pani na lai bom thak puak lo kezi zali somnga je tarit chun muchuaka ven thon thila helai bela cheng mi pui sang ruk chuang te chu mun him lama thiar chuan ni he bom hi M65 fitli le inchis kwa je ta sayani a kum somriat vel liam to in do pui pani na lai US in Hong Kong op tu Japan sipai te be na thang niang ayani a lai hnoi metar som je ta thu ka omin na thok tu ten an lai chuakani bom huani vele Hong Kong police te chon bom suit thiaman ko ngala he bom hi ala active renga wangina pu pal hlau thon thuwa helai bela ommi puite chu mun himlama thiar chuan nia rail station le motor kong puite po nimin khan kharania ni jan thleng khan bom suit na hi thokin robot tenen nan thokani Hong Kong hi indo pui pani na la ya Japan in an opani wangin bom hanga be tok nuala kumsang ni som pariat po khan wan chai district a US yam bom la pok lo mu chuani a hemi tumpo hian mi sang khazan hi zet chu mun hima thiar chuan ni a bom su tur hian dar kar som ni zet hunan manga tunan bom mu chu thar po hi khami tummi ang che khani in an sei zanindar som pakhat le chan ve hian Glendale Arizona kar masa ni lainia ka hlum tak charli ka wina in khom nei ani don keini tana zanindar som pakhat le chan ve hi Arizona chuan September ni somni pakhat cholni chamada som pakhat ania Glendale State Farm Stadium a hun manani anga he stadium hi mi sing ruk le sang thum len na nia he stadium maleng lo te chu bul hnaya om Desert Diamond Arena mi sing khale sang ko len na stadium a anom thunga Charlie ka wina in khom chim tum hi mi nuai khat don an in ziak lut to ni wina in khom atel tur te chu uluk taka ending masak vek an ni dona jingdaria ta tangin stadium lu na hona nianga ipteken lu phalani lova keng lui te chu an kara da tir le in intermek to berna inter thattir le zelan niang ti in thu chuan siama wheelchair le naute nor na te man phalani lo bok he in khoma kal tur te hi cholni kor hatur le thomno rongsen avar le adum pol in bel tura hriat tir an ni a wina in khom hi Palm Beach Post chuan YouTube pan live dona keini point kan lo en ve theyang Turning Point USA in an soidanin Charlie Kak wina hian nupui Erika Kak ba ka President Trump Vice President J.D. Vance White House Chief of Staff Susie Wells Secretary of State Marco Rubio Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. Secretary of War Pete Hegseth Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, President Trump Papa Donald Trump Jr., Fox News commentator Louis Tucker Carlson, White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller le US Ambassador to India ni tura rotmek Sergio Gore te chu thu soi tura ruatan ni. Kanhria tangin kum somthum pakhat mi Charlie Kak hi Utah Valley University a thu soi lain ka hlumania. Kumsang ni som pani khan Tea Party activist Bill Montgomery and Turning Point USA dinin US le khowela pol lar berani meka Charlie ka thi ta ka wang hian he pol CEO le board cheratan anupui Erika Kak chu thanani thu nimin lama kan puan to kha
Charlie ka kap hlum tu ni a hriat Taylor Robinson kumsom hni pahnih mi chu man ani to a thu boy rip tak siam sakin thina hmanga hremani theinan hman la mek ni in Utah County Attorney Jeff Gray chuan a soi ani Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan Prime Minister Narendra Modi chu hun engemaw chen chung BJP Prime Minister candidate alani zel don ti soin in thlan lom le tura hian Prime Minister po si tu tan ma ruak lo ati India Today TV nan komna Rajnath Singh chuan Prime Minister Modi nen kumsang khazakwa somriat chawatanga ni hriat to dan le mi puite ne na inzomna danglam bi ka nei thu asoya Modi chu thil har sa tak po osam tak ma chon dan le boina kara po thutluk na dik siam thiam bi ka ni atia khovel ram hroi tu poimo berber te po in khovel pum thila po athuron an la thina Indian Prime Minister Zinga khovel ram hroi tu ten pian chaman lom puina satberani ka ring ati Tunkani laini khan Prime Minister Modi hian kumsom sari panga tlinga US President Trump le Russia President Putin hovin ramsang sang hroi tu ten pian cham chibai an bukani Defense Minister chuan Pahalgam beina wang Operation Sindur nei tak khan Prime Minister Modi na tho dan chu chiang takin lan tir ni in asoya Prime Minister malak dan chu enton tlakani ati Rajnath Singh chuan kumsang ni som pathum kuma BJP hroi tu senior LK Advani te thlang lawa Prime Minister atana Modi thanani dan soin hroi tu senior te za lo na ni lova rampumin Modi hroina hnuai omandu wangani atia tun hnai maya chuan Prime Minister po si aruak lawang chu thu dikani Modi ji hi sangni somni pakwale sangni somthum pali hnulama po kan Prime Minister candidate ani zelang atibok Nepal Ramjan G Group te chuan Prime Minister Anor Chota KP Sharma Oli le Home Minister Hui Ramesh Lekhak te chu man thuayan phut thuan sei tun thani riata sarkar du lo nan lan tirna silai me pu kha Prime Minister Hui Oli le Home Minister Hui Lekhak te thupek nian hriat thu Nimin Khan Gen G movement hruai tu te chuan press conference nei in an soya anni ba ka hian Kathmandu Chief District Officer Chabi Rizal po man an phuta hengmi te pathum himi som pakwa ka hlumna mo phurtu anni antia heba ka hian sangkha zakwa songkwa tangan ram politician tele official te hausak dan chui tu tur high level commission din an phut bokani heti la hian Prime Minister Hui Oli chuan Gen Z te kap tur thu pe tu ni lo thu sain silai puak hi automatic rifle ania Nepal police ten automatic gun an keng lo hrim hrim ani atia he thil thleng hi chui chian ngai ani ati ve thunga kumsam sari pathuma upa Oli hian sarkar in lungoi lo te ka na thu pe ka ti chuak lo pungkhom te ka na silai kha automatic rifle ania khatiang silai kha police ten an keng lo he hi chu chui nge turani ati ve bok bazari lo thira wangin kan lo me